Can I hear somebody make some noise? Come on, make some noise, everybody. Kletsruim is die jongste wapen in die stad Kaapstad se arsenaal teen dwelmmisbruik. Don't stop, be smart. Rugby is the way to win. Come on, don't stop, be smart. Rugby is the way to win. Patty D, oftewel burgemeester Patricia de Lille, deel deesdae verhoog en 'n nuwe musieksnit met die hiphopster Reddy D om jong mense aan te moedig om van dwelms af weg te bly. Die rede hoekom ons die liedjie geskryf het, is om seker te maak dat ons gebruik die medium om te kommunikeer met die jeug wat hulle verstaan. En omdat rap so gewild is onder jong mense, het ons die boodskap binne in dit in 'n package gesit sodat ons kan gesels met die jeug. Through the years, we've always been involved with anti-drug campaigns, anti-gangsterism campaigns, HIV and those type of things, and of course the vote for democracy campaigns as well. So with regards to voicing your opinion and also to try and support young people in the community is very, very important for me personally. I've seen a lot of my friends killed. I've got a lot of friends that still walking around with wounds, because of drugs and gang warfare. Die snit word ook gebruik om 'n nuwe 24-uur hulplyn vir dwelmverslaafdes en ander slagoffers van middelmisbruik te bemark. Die boodskap wat ons aan hulle probeer sê, hulle moet glad nie eers begin. Dat hulle moet wys dat hulle is beter in wegbly van dwelms en alkohol. Maar om vir hulle te sê, asseblief, daar is help. Daar is help 24 ure 'n dag, 7 dae 'n week. 'n Tolvrye nommer wat hulle kan bel enige tyd en ons is daar om te help. Want ons wil wys dat ons gee om. Jy weet, gewoonlik wil jy altyd kinders blameer, maar ons moet vir hulle die alternatief wys. Ons kan nie die probleem aanspreek van dwelms as ons die jeug betrokke maak self nie. I've never ever heard a scene of Maya step onto the stage and get down to a hip hop track. Are you guys ready for this? All the ladies ready for this? You guys good for this?